लेके जाएंगे, ठीक है। भूपेश बघेल जिंदाबाद, गौरव गोगोई जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। Our Father who high to always he has given all his precious time throughout in Assam for our good, for changes, to bring changes. So in our midst we have Tengi who has come all the way from जी आमार धर्मत आछे जे आमी हातेरे काम करी खाबो लागे और जी हातेरे आमी मानुहक सहाय राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। আমাৰ সন্মানীয় ভাইস প্ৰেসিডেন্ট সকলক আমাৰ জেনাৰেল সেক্রেটারি সকলক মই এটি অনুৰোধ আপোনাক কিন্তু কাৰ্বি আংলংলৈ আহিলে মই নিজৰ দ্বিতীয় ঘৰলৈ আহিছো তেনেকৈ মোক লাগে। কাৰ্বি আংলংলৈ আহিলে কাৰ্বি মানুহৰ মাজত মই নিজৰ দ্বিতীয় পৰিয়ালটোক পাইছো, মোক তেনেদৰে মোক লাগে, যিহেতু বহুত বছৰ সৰু কালত মই তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত আছিলো। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া সুবিধা মই পাওঁ नाथूराम गोडसे का अनुयायी है, इस बात को आपको समझना होगा। जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारा था, वैसे लोगों को सावरकर विचारधारा के लोग, गोलकर विचारधारा के लोग, संघ के विचारधारा के लोग नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करता है। इस बात को आपको लोगों के बीच में लेके जाना है। आज जिस प्रकार हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 5,001 बोतल का और अभी चेंज क्या है, एक तो 30,000 पर बोतल और उसका साथी लोग का साथ में 5 बोतल दिन में पीता है। 1,52,000 इन अ डे टू दारू पीता है। और साल में कितना होता है ये याद रखिए, मोर देन 5 करोड़ रुपीज। ये जनता का पैसा है, ये तुराम रोहा का पैसा नहीं है, ये हिमंत बिश्व शर्मा का नहीं है। इसीलिए when I was given the privilege, हमने बोला है दिल्ली में असंसदीय भाषा, अनपार्लियामेंट्री बात कहा जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री झूठ, फरेब, ठग और झांसा देने वाला मंत्री। असम के लोग बहुत सहनशील होता है, आदिवासियों को सम्मान देना है, तो इस चुनाव में असम को जीतना होगा साथी, असम को जीतना होगा। असम जीतेगा, देश के आदिवासी और जमीन बचेगा। इसलिए ये लड़ाई आर पार। हमारा झारखंड प्रदेश गया था, वहां का जमीन को अडानी और अंबानी के साथ में उपाय लगाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। हमारे तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें हर हालात में इस देश को बचाना है।
और লৈ ল'ম গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ কিন্তু মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে PGR VGRৰ আপোনালোকে নিজেই জানে যে কাউন্সিলে কোনো ধৰণৰ স্থিতি যি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে হাইকোৰ্টৰ কেছৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে দায়িত্বটো নল'লে এইটো কাৰ গাফিলতি এইটো কাউন্সিলৰ গাফিলতি কাউন্সিলৰ চিফ কোন তুলিৰাম ৰঙাং তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়া কাৰ মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কি বিচাৰে যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ মাজত সংঘাত হৈ থাকক কাৰ্য হৈ থাকক আৰু তেওঁ এটা বাটন টিপিলে আদানীক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা পতঞ্জলীক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আম্বানীক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আৰু যি বাকী থাকিলে নিজৰ পৰিবাৰৰ নামত আৰু তাৰ পৰাও কিছু বাকী থাকিলে তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়া পৰিবাৰৰ নামত তো মাটিৰ সমস্যা যেতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকে তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়া চিফ হৈ থাকে মাটিৰ সমস্যা সমাধান নহয় কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে কাৰ্বি গো বেক শ্লোগানটো আমি অসমৰ ভিতৰত কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ কিছুমানে কাৰ্বি গো বেক শ্লোগান কোৱাটো একদম অনুচিত হৈছে একদম অনুচিত কাৰ্বি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনজাতিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি জনজাতি কিন্তু লগে লগে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ সেইটো মই ভাল পোৱা নাই কিছুমানে কৈছে সকলোৱে কৰা নাই কিছুমানে কৈছে সকলোৱে কৰা নাই আৰু একেৰাহে কিছুমানে আমাৰ ভোজপুৰী সমাজৰ যে ঘৰ জ্বলাই দিলে সেইটোও মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি যিয়ে আমাৰ মাজত কিছু সমস্যা থাকিব পাৰে কিন্তু আলোচনাৰ যোগেদি আইনৰ যোগেদি লোকতান্ত্ৰিকভাৱে আমি সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ আমি নিজৰ মাজত সংঘাত ঘৰ জ্বলোৱা মাৰপিট আমি নিবিচাৰোঁ কিন্তু এয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰণকৌশল আজি কোকৰাঝাৰত একেই হৈছে তাতো দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত যি সমন্বয় প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱে অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ মাজত ইমান কষ্ট কৰি 15 বছৰ একদম নিজৰ ঘৰৰ দৰে ধৰি ৰাখিলে আজি সেই ঘৰখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে তছ নছ কৰি পেলাই থৈছে কোনো আজি শান্তিত নাই না বঙালী মানুহ শান্তিত আছে না জনজাতি মানুহ শান্তিত আছে না আদিবাসী মানুহ শান্তি আছে না ভোজপুৰী মানুহ শান্তিত আছে না কাৰ্বি মানুহ শান্তিত আছে কোনো শান্তিত নাই তো সেইকাৰণে যেতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া থাকিব অসমৰ সমাজৰ মাজত অশান্তিয়ে থাকিব সেইকাৰণে যদি অসমৰ ভিতৰত যদি আমাক শান্তি লাগে আৰু সন্মান লাগে আত্মসন্মান লাগে তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰাব লাগে কংগ্ৰেছ দলৰ নীতি আৰ্টিকল 240 ওপৰতো স্পষ্ট আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া স্বয়ং এই বিষয়টো যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত উল্লেখ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ দল সদায় 6 স্কেডিউল আৰু অটনমিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱে সদায় আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতি নেতৃত্বক ক্ষমতা দিছে ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সদায় ক্ষমতা কেন্দ্ৰীকৰণ কৰিছে তো তেওঁ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ বিচৰা নাই তেওঁ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল কৰি চলাবলৈ বিচাৰে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ পৰা দিশো চলাবলৈ বিচাৰে কংগ্ৰেছ আহিলে ৰিম'ট কণ্ট্ৰল বিস্ফোৰত নহয় ৰিম'ট কণ্ট্ৰল দিশত থাকিব কাৰ্বি আংলঙৰ দেন গাঁৱৰ পৰা কংগ্ৰেছে আজি বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰণদংকা বজাইছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি ডেফিনেটলি আপোনাৰ ৰাজীৱ ভৱনত চাওক কেনেদৰে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সমাগম এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দল আৰু মাত্ৰ কংগ্ৰেছ দল নহয় অসমৰ ৰাইজ আজি ৰণদংকা বজাবলৈ সাজু হৈছে যেন লাগিছে আমাৰ এই मैं कम सर आप अपनी स्टेटमेंट आज हमारा 6 जिलों का सम्मेलन हुआ और जिसमें जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बूथ के अध्यक्ष सब लोग उपस्थित थे और इसमें हमारे कीर्ति साहब जो झारखंड के मंत्री हैं जो हमारे ऑब्जर्वर हैं और साथ ही हमारे सीनियर लीडर यहाँ के आदरणीय जो PCC चीफ हैं
गौरव गोगोई जी, हमारी विधानसभा में कांग्रेसी विधायक दल के नेता शैकिया जी, वरिष्ठ सांसद हमारे रिजवी हुसैन जी और तमाम हमारे MLA उपस्थित थे और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ सब आए थे और जबरदस्त उत्साह 2 दिन के 60 नोटिस में यहाँ उपस्थित हुई है और जो यहाँ उपस्थिति बता रही है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपने जमीन से, अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, जमीन बचाना चाहते हैं। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा यहाँ की जमीन को अडानी, अंबानी, पतंजलि, गोदरेज इस सबको दे देना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी भी खरीद सकते, लेकिन इन्होंने सब जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उसको सौंप दे रहे हैं। तो आज आसाम बचाने की जरूरत है। आसाम की संस्कृति, आसाम की माटी, आसाम की जाति सबको बचाने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि इस मामले में पूरा आसाम एक साथ एकजुट खड़ा हुआ। थैंक यू।